Najim Said. ويعلمكم الله imugando y'Imana mwicishe bugufi ku mategeko yayo. Allah tabaraka wa taala azabigisha ibyo mutazi. Dusabe Allah adushyire mu batinya inshallah. Uyu munsi rero mbere yuko dutangira icyicaro cyacu cya 10 icyicaro cy'umugisha, turagira ngo twongere tubashishikarize twivuye inyuma gufatirana no gusigasira buno bumenyi ndetse no kwicara mu byicaro byabo, kubera yuko ma ata hakimun wala amirun wala khalifatun, nta muyobozi wabayeho w'idini, nta n'umwe wigeze abaho uhereye mu basahaba ukaza muri dawla umawiya ukaza muri dawla abbasiya illa waqad ihtamma bihadha ad-din haqqa al-ihtimam wal ilm, uretse ko bitaye kuri iri dini ndetse bagaha kurusi, bagaha uburenganzira n'umwanya ukomeye abamenyi baryigishaga kugira ngo bageze ku bantu ibikubiye muri iri dini banabibasobanurira, kugira ngo kandi ibyo ngibyo bizahinduke umurage nyambukiranya binyejana udacika. Tuzaraga abana bacu nabo bakabiraga abo bazabyara. Ibyo byatumye ino ilmu tubasha kuyigisha kuko twayize kubayize nabo bayize kuri abo ngabo, ihinduka uruhererekane rufite aho ruva rudacika. Turamutse rero tubiteye umugongo byazatuviramo ko abantu bazavuga ibyo bashatse bakamera nk'ababandi bisomera ibindi ariko bidafite aho biva. Waqad dhukira ayyuha al-muslimun, bavana abayisilamu byaravuzwe mu mateka anna Nu'man ibn Thabit az-Zuti, ko umwe mu bamenyi witwa Nu'man mwene Thabit az-Zuti azwi cyane ku izina rya Abu Hanifa, Imana imugirira impuhwe, yari afite abanyeshuri babiri bari bazwi kurusha abandi ndetse bamenyekanye, bagize kabulu bayina al-muslimin. Abayisilamu barabamenye ndetse n'ibitabo byabo biramenyekana. Abanyeshuri nta bandi, uwa mbere yitwaga Abu Yusuf. Abu Yusuf yarazwi ku mazina ya Yaqub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari. Ayo mazina niyo yaraye nyakuri, ariko yamenyekanye kuri Abu Yusuf. Uyu Abu Yusuf yari yaravutse mu mwaka w'113 apfa mu mwaka w'183. Uyu Abu Yusuf niwe wa mbere mu banyeshuri bamenyekanye ba Abu Hanifa. Uwa kabiri yitwaga Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, nawe yaramenyekanye, ariko Abu Yusuf uyu nguyu yize kwa Abu Hanifa ndetse kandi yicisha bugufi, amukuraho ubumenyi bufatika, yaje kwandikamo ibitabo byagiriye akamaro umma. Falamma jaa asru al-Abbasi al-Dhahabi, ubwo hazaga igihe cy'aba-Abbasi bayoboye idini mw'isi nzima n'aho bayoboraga, baramufashe ku gihe cy'uwitwaga al-Hadi wal-Mahdi wa Harun al-Rashid. Baramufashe bamugira qadi ya qudat, bamugira umucamanza w'abacamanza. Iyo bavuze umucamanza w'abacamanza icyo gihe, iyo ugereranyije n'iki gihe, usanga ari wazirul adl al-hali, ari uwo bita minisitiri w'ubutabera. Nta kindi cyatumye babimugira nuko yari umuntu wize ubumenyi bw'idini ubusobanukiwe. Icyo gihe falamma jaa asru Harun al-Rashid, hamaje kuza igihe cya Harun al-Rashid ari uyobora igihugu, yaramuhamagaye amuha muhima, aramubwira ati ya Aba Yusuf, ngiye kuguha inshingano ikomeye, genda wandika igitabo kizayobora gahunda y'umutungo mu gihugu cyanjye. Fakallafahu bihadha, amuha izo nshingano. Impamvu yazimuhaye nuko yari afite ubunararibonye n'ubumenyi bwo kuba yatanga irshad
umurongo ushingiye ku bumenyi mu gihugu, ndetse byamuheshaga icyizere cyo kuba umuyobozi mukuru w'igihugu yaramwizeye muri izo nshingano. Ngo nuko aragenda yandika igitabo akita Al-Kharaj. Al-Kharaj byasobanuraga ibivanwa mu mitungo y'abantu babaga mu gihugu atari abayisilamu ariko bahinga cyangwa bafite ibindi bintu. Imitungo bavanaga mu bayitaga Al-Kharaj. Uyandika igitabo cyitwa Al-Kharaj, igitabo abamenyi n'abantu basoma idini cyane bazi cyane. Ngo nuko ashyiramo nizamul mali, ashyiramo anagaragaza gahunda y'umutungo izagenderwaho mu gihugu, anagaragazamo al-mawaridu al-maliya, n'isoko umutungo uzaturukamo, wan-nafaqatul 'amma, anagaragazamo uburyo umutungo uzagabwa n'uburyo uzatangwa, ndetse bashyiraho na diwan, ikigo cyihariye kimeze nka Rwanda Revenue yacu kigena uburyo imisoro izagenda n'ibindi. Byatumye azamuka urwego, ahinduka umuntu zumakani wa makana wa shani, ahinduka umuntu ufite icyubahiro ndetse wubahitse cyane muri icyo gihe cy'ubwami bwa Haruna Rashid. Ni nayo mpamvu abayisilamu bakwiye kwicara bakiga rino dini bakarisobanukirwa. Fa khairul waratha, uzazungura mu bazungura mwiza n'uzabanza kuzungura buno bumenyi akabusobanukirwa, akabuganiriza abana be, akabubakundisha, bagahaguruka ari abantu azasiga yishimye ku bushobozi bw'Imana, bakazatabaruka nabo ari intore. Bityo rero inshallah ndagira ngo nsaba abayisilamu bari kure twegere hano hino, hanyuma dutangire igitaramo cyacu, tuganire ku bijyanye na hadisi 411, dutangire no gufutura no gusobanura twitonze. Hadisi ya mbere iboneka mu muryango mushya tuza kwigisha, wigisha ibijyanye no guhanagura kuri hofu zombi. Tukaba tuza gusobanura twitonze iyi ngingo inshallah, kugira ngo umuyisilamu uri muri iki cyicaro aze kugira amahirwe agire ako atoramo. Inshallah rero abantu baza kwicara muri iki cyicaro bigire hino, kugira ngo nze gukoresha umwuka mukeya no kuvunika nabo kuvunika inshallah. Iyi hadisi tugiye gusobanura iboneka mu muryango waje wigisha mashu ala al-khuffaini, guhanagura ku masogisi abiri y'uruhu, guhanagura ku masogisi abiri y'uruhu. Ijambo khof bisobanura isogisi rikoze mu ruhu, kandi urwo ruhu rugomba kuba rw'inyamaswa. Wakazakara ahlul ilm ko muri kondisiyo zisabwa uruhu rugomba kuba ari urw'inyamaswa kugira ngo iyo khof tuyihanagureho. Ijambo khof akaba ari amasogisi yambagarwa n'Abarabu kera kugira ngo biborohere igihe bari ku rugendo cyangwa batari ku rugendo. Intumwa y'Imana yari yarabemeye kuyahanaguraho. Iyi hadisi ni hadisi ya 21 muri iki gitabo cya Umdatul Ahkami, tukaba tugiye kuyisoma twitonze inshallah. Al-hadithu al-hadi wal-20, باب ما جاء في مسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال:
دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. iyi hadisi yakiriwe n'umwakirizi umusahaba wubahitse cyane Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba wal-Mughira hadha, uyu mwakirizi w'iyi hadisi Al-Mughira ibn Shu'ba bivugwa yuko yari umwe mu basangirangendo bari bubahitse cyane imbere ya Umar ibn al-Khattab. nuko bivugwa yuko Umar ibn al-Khattab yaje kumugira waliyan ala al-Bahrain, yaje kumugira guverineri wo mu gihugu cya Bahrain. faqala ahlu tarikh, abamenyi bandika amateka bavuze ko Mughira mwene Shuba ageze Bahrain batamubaniye. qalu fadaqa bihi wa bihazmihi ahlu al-Bahrain, abantu b'i Bahrain bamubera abantu babi ndetse kandi bashaka kumumiza intama nk'uko abanyarwanda babivuga. baramwambarira baramuteza. falamma kasrat al-shakawa, ibirego bimajije kuba byinshi, ibirego byazamukaga kwa Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab bimaje kuba byinshi, kandi yari umugabo udatinya ilawami ariyo yose, hamwe nuko yari inshuti ye ikomeye. ariko ibirego byabaye byinshi. fa'azalahu an mansibihi, arangije amukura ku mwanya we, aramubwira ati ibirego byabaye byinshi, azaltuka an mansibika, nagukuye ku mwanya wawe. ngo nuko amaje kumukuraho, abantu b'i Bahrain agira ngo baratuje, kumbe zada tina balla, urwondo niho rwarushaho gusukuma. ngo baravuga bati la'allahu sayu'iduhu alayhi, atahari wenda Amirul Mu'minin kubera ukuntu amwubaha azamugarura aze kutuyobora. alayna an naqta alayhi at-tariq, tugomba kumusibira amayira byanze bikunze. fajama fima bainahum 100,000 dirham, bakusanya hagati yabo 100,000 by'amadirham. wakallafu dihqan, bahamagara umugabo wayoboraga akarere. ad-dihqanu ni umuyobozi w'akarere. akarere k'icyo gihe kabaga ari kanini cyane. fakallafu dihqanan, baramuhamagara baramubwira ati ya dihqan, twakusanyije 100,000 by'amadirhamu kugira ngo ubishyire Amirul Mu'minin, kandi umubwire yuko uyu Mughira mwene Shu'ba yabyibye mu isanduku y'abayisilamu. waja'alaha amanatan laka, anagutegeka yuko ubinubikira nka amana. ngo nuko atangira urugendo. fadakhala ala Amirul Mu'minin fi Dimashq, yinjira kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab muri Dimashq. agezeyo faqala lahu, aramubwira ati ya Amir al-Mu'minin, yewe muyobozi w'abemera, inna ahla al-Bahrain, abantu b'i Bahrain, yuqri'unaka bisalam, baragutashya. waqad arsalani ilayk, bakunyoherejeho ngo nguhe intashyo, kandi nkubwire yuko uyu mugabo wicaye iruhande rwawe yibye 100,000 by'amadirham, arabimpa ngo mbimubikire. Al-Mughira ibn Shu'ba yari yicaye aho ngaho. nuko Umar ibn al-Khattab aramubaza ati ma hamalaka an tafala hada, niki cyatumye wiba kandi ukiba sarqatan alaniya ku mugaragaro? aramubwira ati ya Amir al-Mu'minin, liqillati zati al-yad wa kasrati at-takalif, nukubera inshingano nyinshi n'ubukene, hamwe nuko umuyobozi yayoboraga igihugu yatinyaga amana, yatinyaga gufata umutungo w'abayisilamu atabiherewe uburenganzira, adafashe ikitari muri haq. aramubwira ati narakennye ndayafata. akoresha hila, akoresha ubwenge
buza gutuma waje kumuhara bikavugisha ukuri. Arangije aramubwira ati ariko ntago namuhaye ibihumbi 100 byonyine by'amadirhamu, namuhaye ibihumbi 200, none yazanye ibihumbi 100, irindi 100 risize. Umugabo agwa mu kana, yajya kuvuga bakamucecekesha, yahaguruka bakamwicaza. Arangije abwira Amirul Mu'minin, aramubwira ati ya Amirul Mu'minin, ukuri nuko ma'atani dirhaman wala filsa, ntago yigeze ampa ni dirhamu na rimwe, ahubwo abantu b'i Bahrain bacetse yuko uzamugarura, bakusanya no mafaranga kugira ngo tumushireho tuhuma, tumubeshere, hanyuma ntuzamugarure. Faqala al-Mughira ibn Shuba, Mughira ibn Shuba aravuga ati arada an yaftahani bayna aynayka fa akhzahu Allahu bayna aynayka, yashatse kugira ngo ansebye mu maso yawe, none Uwiteka aramwandagaje. Al-Mughira ibn Shuba rero niwe wa mbere tugiye gutangirana nawe dufutura hadithi yakiriye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Iyi hadithi ivuga yuko yarari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bari ku rugendo ngo bwari bubiriyeho. Intumwa y'Imana Muhammad igera ubwo ishaka gutawaza, ngo nuko fa ahwaitu la'anza khufayhi, ngo nca bugufi ageze ku maguru kugira ngo nkuremo khofu ze zombi. Faqala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana iramubwira iti da'ahuma, zihorere, fa innani adkhaltuhuma tahiratayn, wizikuramo nazambaye zifite isuku. Ijambo nazambaye zifite isuku bisobanura ko yari yazambariye kuri wuzu wal wudu kamil, kandi yuzuye. Aramubwira ati zireke wizikuramo, nazambaye zifite isuku. Famasaha alayhima, ngo nuko azihanaguraho hejuru. Iyi hadithi ivuga ko muri hawamish, mu mirongo iri hasi isobanura, ivuga yuko icyo gihe intumwa y'Imana Muhammad yakoze urugendo ngo bumwiriraho ari ku rugendo. Arangije abaza Mughira mwene Shuba niba afite amazi, aramubwira ati ndayafite. Fanazala ala rahilatihi, ni ngombwa kubwira abayisilamu aho hadithi zituruka muri ilmu naql, mu bumenyi bwigisha ibya hadithi, bagira ibyo bita urudul hadith. Urudul hadith ni impamvu hadithi yabayeho, ni iyihe mpamvu hadithi yabayeho. Ibyo bidufasha kumenya amategeko n'uburyo tuyakomeza n'uburyo tuyoroshya. Fa urudul hadith ni ugusobanukirwa neza impamvu hadithi yabayeho. Al-mufassirun, abantu basobanura Qur'ani, babyita sababu nuzuli, impamvu aya yamanutse. Naho abasobanura ibijyanye n'ubumenyi bwa hadithi babyita urudul hadith, impamvu hadithi yabayeho. Wa hadhihi min urud, iyi nayo ni urudul hadith. Ngo nuko yari yakoze isafari umwiriraho. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaje kumubaza ko ifite amazi, yaramubwiye ati yazane. Fanazala ala rahilatihi, ngo nuko yururuka ku kigenderwaho cye. Amaje kururuka, famasha hatta tawara anni, afata amazi aramwibeta, ajya kwiherera, aragenda ajya kwiherera. Fi sawadi layli, muri uwo mwijima.
thumma jaa nyuma aragaruka fa afraghtu alayhi al-idawa, ngo nuko nkajya musukira amazi yavaga muri idawa. Wal idawa, ijambo idawa risobanura icyombo gitwarwamo amazi gikoze mu ruhu, nibyo bita idawatun mu cyarabu. ngo nuko nkajya musukira amazi fa afraghtu alayhi min al-idawa, nuko nkajya musukira amazi yavaga mu cyombo twari twitwaje gikoze mu ruhu. Iyi nkuru ndi kubabwira ni inkuru ya Mughira mwene Shuba asobanura ibijyanye n'iyi hadisi aho yaturutse. ngo hanyuma fa ghasala wajhahu, ngo akarabya uburanga bwe, wa yadayhi n'amaboko ye, wa alayhi jubbatun, ariko ngo yari yambaye juba min suf, ikoze mu sufi. wa suf, iyo bavuze isufu ni juba ikoze mu ipamba. ngo kubera ko yari yambaye juba ikoze mu ipamba, ntabwo yashoboye gusohora amaboko neza ndetse n'imirundi yayo, hatta akhrajahuma min asfali al-jubba, kugeza ubwo yacishije amaboko munsi y'ijubba sallallahu alayhi wasallam. faghasala zira'ayhi, nuko abona uko yoza imirundi y'amaboko ye. ikindi ngo amaze kuyoza, thumma masaha ra'asahu aw bi ra'sihi, abona guhanagura mu mutwe we. inyuma rero thumma ahwaitu li'anza khuffaini, nibwo naciye bugufi ngo ndebe ko namukuramo hofu abasha gutawaza ibirenge. faqala sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana iramubuza, iramubwira iti da'ahuma, zihorere, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, kubera ko nazambariye kuri wuzu kandi yuzuye. famasaha alayhima, ngo azihanagura hejuru. wa min as-sunnati, no mu mugenzo we sallallahu alayhi wasallam, nuko ukuboko kw'iburyo kwahanaguraga ikirenge cy'iburyo, n'ukuboko kw'ibumoso kugahanagura ikirenge cy'ibumoso kandi hejuru. birumvikana? icyo cyumvikanye. wa hadha, ibyo byitwa urubul hadith, ni uburyo bwo kugira ngo abantu bumve neza aho hadithi yaturutse. wa min shuruti mas'i ala al-khuffayn, hari zimwe muri kondisiyo zisabwa kugira ngo amategeko y'iri dini akwemerere guhanagura kuri hofu. muzitega amatwi mwitonze. amma shartul awwal, kondisiyo ya mbere twayivuze, nuko wambara hofu ukayambarira kuri wuzu, ukabanza ugutawaza kuzuye, warangiza ukabona kwambara hofu yawe kandi isukuye nayo isa neza. iyo niyo kondisiyo ya mbere. wa amma thani, nuko iyo hofu igomba kuba ipfutse ibirenge ndetse irenga hejuru y'utubumba nkore tubiri, igomba kuba izamuka ikarenga akabumba nkore. iyo ni kondisiyo ya kabiri. wa amma thalith, naho iya gatatu, nuko izo hofu zigomba kuba zikomeye, umuntu ashobora kuzigenderaho ntizigire ikibazo. zigomba kuba ari kawiyeyi, zikomeye cyane, zimeze neza. iyo ni kondisiyo ya gatatu.
وأما الثالث أو أما الرابع نهي كان ملكية خاص وصحيح zigomba kuba ari izawe utarazibye cyangwa ngo uzicapure umuntu ubanje kumukubita agatapura. Zigomba kuba ari izawe utarazibye cyangwa utarazinyaze. Icya gatanu zigomba kuba zitaracitse zitari mu tuntu tw'utwobo. Icyo ni icya gatanu. Icya nyuma kirasa nk'icyo tuvuze. Ibyo ni byo bita kondisiyo, ibintu bisabwa kugira ngo uhanagure kuri hofu. Icya mbere tubonye ko ari ikihe, ni ukuba wayambariye kuri wuzu yuzuye ukagenda ugatabaza, wamara gutabaza neza ukambara hofu yawe. Icya kabiri twabonye yuko igomba kuba ihishe utubumba nkore. Tumba Abanyarwanda muratuzi. Icya gatatu igomba kuba ikomeye itorohereye. Ikindi kandi igomba kuba itaracitse kandi igomba kuba ari iyawe utarayibye. Icya nyuma igomba kuba ikoze mu uruhu rw'inyamaswa. Icyo ngicyo turakirangije. Wa hukumuhu, itegeko ribigenga faqad ittafaqa jumhurul ulamai, abamenyi bose bamenyekanye muri iri dini, bigisha iri dini cyane cyane amategeko arigenga, bemeranyije ko guhanagura kuri hofu byemewe. Fa innal mas'alata asliyatun la far'iyya, kubera yuko ari mas'ala ifite inkomoko ya hadithi, ndetse kandi ko ibyo babyemeranyijweho bagendeye an sadr al-awwal. As-sadr al-awwal muri fiqh iyo bavuze sadr al-awwal baba bashaka kuvuga igihe cy'abasahaba. Iryo ni itegeko abantu bagomba gufata mutwe. Wa min fawaid ma yuzkar, zimwe mu nyungu tunyunyuza muri iyi hadithi ni izi zikurikira. Amma al-ula, inyungu ya mbere ni uko byamenyekanye hagati y'abamenyi ko iyi mas'ala yo guhanagura kuri hofu zombi yagize sabu masailun mashhura, ko yagize mas'ala zirindwi zamenyekanye. Yagize mas'ala zirindwi zamenyekanye, ndetse kandi izo mas'ala zirindwi zamenyekanye ntabwo abamenyi bazivuzeho rumwe. Izo mas'ala zirindwi zamenyekanye fahiya ummahatul masail, ni nyina w'izindi zisigaye zitamenyekanye. Wannazaru fiha, iyo uzitegereje zigaruka ku bintu birindwi. Icya mbere annazaru fi jawazihi, kwitegereza neza nimba koko guhanagura kuri hofu byemewe cyangwa bitemewe. Itegeko ryabyo twamaje kurivuga. Wal hadithu thabitun la khilafa fihi, itegeko ryabyo yuko byemewe twamaje kurivuga. Tuvuga na hadithi bigaragaza. Mas'ala ya kabiri muri izo zirindwi yavugaga tahdidu mahallihi, yaje abamenyi baganira aho umuntu ahanagura akagarukiriza. Biremewe kuhanagura ukagarukirizaho hofu igarukira.
cyangwa ukagarukira ku kabumbankore aho bahurira n'imbere. Wathalitha, mas'ala ya gatatu muri izo zirindwi, huwa ta'yinu mahallihi, nukugena aho bahanagura. Ese duhanagura munsi cyangwa ni hejuru? Wazahiru, igifite dalili nuko duhanagura hejuru, ntabwo ari munsi. Mas'ala ya gatanu muri izo zirindwi yamenyekanye, wahiya fi waqtihi, igihe ngenderwaho mu guhanagura kuri hofu. Ese bimara igihe kingana iki? Ibyo turaza kubibona inshallah. Wa amma iyindi yaje ivuga fi shurutihi, kondisiyo ngenderwaho mu guhanagura hofu, akaba ari mas'ala ya gatandatu muri zirindwi zamenyekanye. Wa iya nyuma, wa fi nawaqidihi, yaje abamenyi baganira ibyangiza iyo suku yo guhanagura kuri hofu. Waqad haka, iyo tuvuga ibi dushatse kubabwira ko anna ibn Abbas radiyallahu anhuma, dushatse kubabwira ko Ibn Abbas, Imana imwishimire we na se, Ibn Abbas kana yakrahu man yamsahu alayhima, ngo yajyaga gaya abantu bahanagura kuri hofu zombi. Muhtajjan, akitwaza ko ayatul wudu, ko aya ivuga ibyawuzu, nasikhatun lidhalika, yahanaguye itegeko ryo guhanagura kuri hofu. Faja'ahu sahabiyu Jalil al-Jarir, umusahaba witwa Jarir aramunyomoza, aramubwira ati ya Ibn Abbas, ibyo uvuga ntabwo ari byo. Kubera icyo atari byo? Kubera yuko ayatul Maida, aya yigisha gutawaza, wama aslamtu ba'da aya illa ba'da aya, yabaye umuyisilamu nyuma yayo, kandi intumwa y'Imana yari igihanagura hehe? Yari igihanagura kuri hofu. Birumvikana. Waqad haka Ibn al-Munzir, umwe mu bamenyi witwa Ibn al-Munzir. Kumenya abamenyi ni ngombwa, tugomba kubavuga mukabamenya, kugira ngo abayisilamu bagomba kuba bazi abamenyi babo, bakabasobanukirwa. Waqad haka Ibn al-Munzir, umumenyi witwa Ibn al-Munzir yanditse igitabo cyitwa Ijma'at, kirimo ijma'ul ulama au ijma'atul ulama, iby'abamenyi bahurijeho mu bihe byabayeho bari hamwe, yaba igihe cy'abasahaba, icy'abatabi tabi'in wa inazal kugeza ubu. Afite igitabo cyitwa al-Ijma'at Ibn al-Munzir. Ibavuze yabikuye ku wundi bumenyi witwa al-Mubarak, annahu laysa hunaka khilaf bayna as-sahaba fi hadhihi al-mas'ala. Yavuze ko mu basahaba mas'ala yo guhanagura kuri hofu batigeze bayijyaho impaka, kandi igitabo cye kirizewe bayna ahli al-ilmi. ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, والصلاة والسلام على آله على نبيه وصحابته وآله. dukomeje igitaramo cyacu cy'ubumenyi, dufutura tunasobanura ibijyanye n'amategeko acukumburwa muri iyi hadithi twasomye, yigisha ibijyanye no guhanagura kuri hofu ebyiri. Kandi twavuze ko
khofe ebyiri bisobanura amasogisi abiri y'uruhu. Tukaba tugeze waqad haka Ibn al-Mundhir. Twavuze yuko Ibn al-Mundhir wanditse igitabo cyitwa Al-Ijma'at, yavuze aya magambo yakuye kuri Abdullah ibn al-Mubarak yuko abasahaba batigeze bajya umunana cyangwa ngo bajye impaka ku itegeko ryo guhanagura kuri khofu. Wakadhalika yaranavuzwe baina al-mufassirin, hagati y'abamenyi basobanura Qur'ani, yuko qira'atul khafdi, igisomo cha Imam Ibn Kathir cyo muri sura muri aya yigisha gutawaza wa arjulikum ila al-ka'bayn, gishyira kasira kuri lam, gisobanura guhanagura kuri khofu. Iriya aya gutawaza ubundi ahantu hose boga harimo fatha. Fakana Ibn Kathir, bivugwa ko Ibn Kathir yajyaga asoma wa arjulikum wa kadhalika Ibn Abbas. Iyo wa arjulikum ijyanye no guhanagura mu mutwe. Fasaru ahlul ilm, abamenyi bavuze yuko iyo qira'a ikoreshwa ku muntu uhanagura hehe kuri khofu. Icyo cyumvikana. Wa amma an tahdid al-mahali, naho kugenaho uhanagura agarukira. Faqad qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib Imana imwishimire yavuze qawlatan shahira, ijambo ryamenyekanye rihinduka kimumu. Qailan law kana ad-dinu bir-ra'yi, ngwidini iza kuba ishingiye ku bitekerezo by'umuntu nuko abyumva, lakana asfala al-khofu, guhanagura munsi y'ikirenge birumvikana, awla bil mashi min a'lahu, byari kuba aribyo byibanze kuruta guhanagura hejuru. Iza kuba idini igendera ku bitekerezo by'umuntu. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وريكو nabonye igihe kinini intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihanagura hejuru kuri khofu. Ntabwo yahanaguraga hehe, ntabwo yahanaguraga gusa. Ikindi twavuga kuri iyi ngingo nuko iyi mas'ala ni mas'ala ta'siliya, ni mas'ala ifite umwimerere mu idini, yemerera abamenyi kuyikoreraho qiyas. Wal qiyas ni ugufata icy'umwimerere ukagipimiraho ikitari icy'umwimerere. Ni ukuvuga ikitari icy'umwimerere gipimirwa ku cy'umwimerere. Wa maana dhalika, bisobanuye ko khofu y'igi turi kubigisha niyo y'umwimerere, ni nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam yahanaguragaho. Ese biremewe ko twahanagura no ku masogisi? Kubera ko isogisi ntabwo ari umwimerere. Iyo qiyas iremewe. Lidhalika abamenyi bitwa jumhurul ulama, al-Imam Abu Hanifa wa Shafi'i wa Malik, bajyaga banga umuntu uhanagura ku masogisi, ariko baba kubise bududu, bababwiye yuko iyo bavuga atari byo, kubera ko adilla zibigaragaza ni nyinshi cyane. Lidhalika akhtau, bamwe babona ko bakosheje kubuza abantu gukora qiyas yo guhanagura ku masogisi nk'uko bahanagura kuri khofu. Waqad ajazahu, abanyeshuri babiri twababwiye ba Imam Abu Hanifa aribo Abu Yusuf
wa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bo barabyemeye bavuga yuko ibyo ari sabit bifite dalili ntashidikanywaho ntayegayezwa. Undi wabyemeje mubamenye ni Sufyan Thawri ahadu tabi'in. Undi wabyemeje ni Imam Ahmad bin Hanbal ala madhhabihi, muri madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal nawe yabyemeje agendeye kuri ziyadilla. Wa amma hukmu tawqitihi, naho amategeko agenga igihe bimara naya akurikira. Laqad akhraja al-Imam Muslim fi sahihihi wa Ibn Majah fi sunanihi. Imam Muslim yazanye hadithi iboneka mu gitabo cye cya Sahih ndetse naboneka muri sunan ya Ibn Majah. Yo hadithi bubiki annahu sallallahu alayhi wa sallam, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja'ala 3 ayyamin wa layalahunna lil musafir, nuko yagennye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagennye ko umuntu uri ku rugendo agomba guhanagura kuri khofu iminsi 3 n'amajoro yayo. Birumvikana iyi hadithi ni sahih. Ndetse kandi anavuga ko wa yawman wa laylatan lil muqim, ko kandi umuntu utuye atari ku rugendo yemerewe guhanagura kuri khofu umunsi n'ijoro ryawo. Cyo cyumvikanye ni ukuvuga ko iminsi 3 n'amajoro yayo byemerewe uri ku rugendo, naho umunsi umwe n'ijoro ryawo byemerewe utari ku rugendo. Birumvikana. Wa amma ma yunqidu wa hadha alwudu, naho ibyangiza ino suku ni bikurikira. Abamenyi bavuze ko ibyangiza ino suku ari nabyo byangiza isuku yo gutawaza. Ibyo byangiza iki? Isuku yo gutawaza. Twabonye ubushize ibintu byangiza isuku yo gutawaza. Hari umuntu wibuka mu cyumba kitubwira? Isuku yo gutawaza niki kiyangiza? Mu bintu byangiza uzo yo gutawaza agiye tubwira kimwe nshaka. Bivuge neza. Al-khariju min as-sabilaini, ibisohoka mu nzira zingahe? Ebyiri. Barakallahu fik, mashallah. Buryo uradukurikiye nubwo wiryamiye. Mashallah, wagize neza no kuza inshallah. Hanyuma reka tubibutse ibyangiza isuku yo gutawaza. Icya mbere ni ibiva mu nzira ebyiri. Ubwo ni izihera? Ni inzira y'imbere n'inyuma, abantu barazizi. La nafasi ukafira. Icya kabiri ni ibitotsi biremereye, sibyo? Byangiza hose kugeza ubwo umuntu adasobanukirwa ibyo yumva n'ibyo avuga. Icya gatatu ni ugutakaza ubwenge. Iyo bugarutse urongera ukagira gute? Ugatawaza. Ikindi ni ugufatisha ubwambure bwawe ubworo bw'ikiganza. Ubworo bw'ikiganza siko bumeze? Icya nyuma ni ukurya lahamul jazur, inyama y'ingamiya. Waqad dhakara ulama tarikh, abamenyi ba tarikh bavuze ko ingamiya iri mu nyamaswa zikunda kuba hafi n'amashitani. Inshallah nitubona umwanya tuzasobanura igitabo cya tarikh kugira ngo bumve ibintu bitangaje mutari muzi. Kurya inyama z'ingamiya bituma wongera ukagira gute? Ugasubiramo uvu yawe. Hari umwanya munini twajya tuvuga buri kantu na hikima yako, ariko ntabwo byashoboka. Wa ala hadha alhamish, iyo witegereje ibitubaganiriza
nuko byatumye tuzana hadithi ya Safwan ibn Asali. Safwan ibn Asali abasangira ngendo mujye kubafata mu mutwe inshallah. Uyu Safwan ibn Asali atubwira ko yarari kumwe n'intumwa y'Imana mu rugendo, fa umirna, dutegekwa. Ijambo fa umirna muri hadith rigaragaza ko hadith ari sahih iyo rifite uruhererekane rwuzuye rudacika. Fa umirna alla nanza khifafana, dutegekwa ko tutagomba gukuramo hofu zacu 3 ayami, iminsi 3 yose. Iminsi ngahe? 3, walayalahunna, n'amajoro yayo. Illa min janabati, kereka umuntu yagize ijanaba, yagize impamvu ituma yoga. Walakin min bawlin aw nawmin aw hayatin, ariko ugiye kwiherera byoroshye cyangwa bikomeye cyangwa akaryama, azakomezanye wuzuye ya hofu ayihanagureho. Iyi hadithi uyirebye, wal hadith akhrajahu al-Imam Muslim fi musnadihi, iboneka mu gitabo cya Musnad cya Imam Ahmad. Iyi hadithi rero tugiye kwicukura kugira ngo yumvikane. Nuko ijanaba bigaragara ko iri mu byangiza isuku yo gutawaza. Iyo wagezweho n'igituma woga, hofu zikuramo, ugatawaza bundi bushya, ukongera ukazambara ugatangira bundi bushya. Nicyo bisobanuye. Iyi hadithi bigaragaza ko ijanaba yangiza isuku ya hofu. Wa yajibu anna dhak, icyo gihe yajibu nazi'uhuma, ugomba kuzikuramo ugatangira undi bushya. Ikindi byerekana ni taqdiruhu, icyo ubundi ishatse kuvuga ni iki gikurikira. Zakara al-Imam al-Mubarakfur fi Tuhfati al-Ahwazi, igitabo cyitwa Tuhfatul Ahwazi ni icy'umumenyi witwa al-Mubarakfur, ushize twamuvuzeho cyane. Yavuze yuko iyi hadithi isobanuye ngo umirna, twategetswe. Yarayicurukuye yarayisobanura cyane. Twategetswe annanza khifafana min janaba, gukuramo hofu igihe twagezweho n'ijanaba. Wala nanzaru, ntituzikuremo min ghaitin, igihe tugiye kwihagarika ibikomeye. Wa bawli, cyangwa ibyoroshye. Wa nawmin, cyangwa se igihe twaryamye tugaherayo. Iyi hadithi bisobanutse. Iyi hadithi yerekana ko mu bintu bine twavuze kimwe nicyo gituma utangira bundi bushya ku isuku ya hofu. Ni ikihe? Ni ijanaba. Naho ibindi bisigaye twavuze ntabwo byangiza. Naho hadithi ya nyuma tugiye gusoma ni hadithi ya 22 muri uyu muryango wigisha ibijyanye no guhanagura kuri hofu. Wal hadithu thani wal 20 ni hadithi ya 22 yaturutse kwa Huzaifa mwene Yamani. Yaturutse kwa nde? Huzaifata bin Yamani, Allah mwishimire w'imasi. Qala, nawe yavuze hadithi ishimangira ya mategeko.
yaravuze ngo kuntu ma'a nabiy sallallahu alayhi wa sallam fabala wa tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffayn aw 'ala khuffayn. Narindi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo irihagarika irangije iratawaza inahanagura kuri khofe ebyiri. Wa urudul hadith, yusomye abdul hadith impamvu y'iyi hadith nuko yukhbiru rawi, umwakiriza avuga ko ari Hudhayfa ibn Yaman annahu kana ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam, ko yarari kumwe n'intumwa y'Imana fil madina, imadina. Fa arada sallallahu alayhi wasallam an yaqdi hajatahu, ngo nuko arakubwa ashaka kwihagarika. Fa ata zibalata qaumin, ijambo zibala bisobanura ahantu bajugunya imyanda, mu cyarabu bahita zibala. Mu kindi cyarabu turaza kubona uko hitwa, ngo nuko ajya ahantu bajugunyaga imyanda, khalfa haitin, inyuma y'igikuta. Fabala, ngo arihagarika. Watawadda'a, aratawaza. Wa masaha 'ala al-khuffayn, arangije ahanagura kuri khof. Maza nastafid, ibi byerekana ko kwihagarika ibyoroshye n'ibikomeye bitangiza isuku yo guhanagura kuri khof ebyiri. Ni hadha dalil. Waqad kana 'adatuhu, iyi hadithi bivuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yihagaritse ihagaze. Wa kana 'adatuhu sallallahu alayhi wasallam, kandi ubundi mu muco we iyo yajyaga kwihagarika yakubaga kaboyi, yacaga bugufi. Siko bimeze, yacaga bugufi. Kandi mu muco we wundi nuko yafataga wuzu amashije kurangiza haja, yaba ikoreshejwe amabuye cyangwa se ikoreshejwe amazi. Al-istijmar wal-istinjar, iyo yabirangizaga nibwo yafataga yafataga wuzu. Bishatse kuvuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga yigisha abasahabi kavuga ngo la yaqbalu Allahu salata haqin, Imana ntabwo yakira sala y'umuntu yikora kubwe, kubera yuko nta khushu wagira, ntabwo abatekanye. Bityo intumwa y'Imana yabanzaga gukora haja igatawaza nyuma, ntabwo yabikoraga amaje gusa. Rero mu muco we yihagarika gaciye bugufi. Wa hadhihi al-marra, ariko ahangaha yihagaritse ahagaze, nukubera iki? Wakazukira, byavuzwe ko iyi hadith impamvu intumwa y'Imana yihagaritse ihagaze nuko bitayikundiye guca bugufi, kandi ko hari ku gasozi. Wajaat asbabun ukhra, n'izindi mpamvu zitarizi. Irindi jambo rikoreshwa nuko yihagaritse fi subatati alqawmi, ahantu abantu b'i Madina bajugunyaga imyanda. Wa kana sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana rero wundi yihagarikaga iciye akabuye, ngo ntabwo yigeze ibona makana n'ilitika yo guca akabuye. Fatarra ila alqiyam, arasumbirizwa bituma ahagarara.
wa fihi bayan. Iyi hadithi yerekana mashru'iyyati al-mas'ala al-khuffayn. Kwibyo twavuze ruguru bishimangirwa n'iyi hadithi ko guhanagura kuri khofu ari ibintu byemewe ndetse bitagirwaho impaka. Ikindi yerekana ni jawaz, nuko byemewe qada'i hajati al-bawl qa'iman 'inda al-iqtirar, nukwihagarika uhagaze igihe wasumbirijwe. وقال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. umuntu wasumbirijwe adasanzwe azwiho imico mibi y'icyo agiye gukora, nta cyaha afite, Imana yaramukomoreye. Ariko mu ngeso ubundi zo kwihagarika z'intumwa y'Imana, iyo abaga ari muri hali nziza yacaga bugufi akigira gute, akihagarika. Akaba byaravuzwe yuko umuntu wihagaritse aciye bugufi, inkari akenshi ntabwo zimugeraho. Wa min adab, no mu zindi ngeso ni uko iyo yihagaritse ku butaka bukomeye biba byiza kubanza akareba horoshye kugira ngo inkari zitamutarukira. Wakazakara, bamwe mu bamenyi bize ibintu by'ubumenyamuntu n'ubumenyabuzima bavuze yuko umuntu wihagarika aciye bugufi bimufasha kwihagarika neza inkari zigashirayo, kandi ko bidashobora kumuteza uburwayi. Birumvikana, bimana bisobanuye ko nta kintu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze izana muri iri dini uretse ko cyari gifite akamaro. Iyo urebye na hadithu ziri mawdu' nk'izivuga ngo sumu tasihu, ngo funga ugire ubuzima bwiza, ni hadithu mawdu'. Ariko abamenyi bigisha iby'ubuganga barayikurikiranye basanga umuntu agira ubuzima bwiza yasiba. Ndetse kandi ku muntu urya cyane bimuteza uburwayi uburwayi bwinshi buturuka mu biryo. Bityo rero antum ahra wa ajda, ni mwebwe mukwiye gufata iya mbere mu kubaha no gukurikiza mutagimunana amategeko agaragara muri izi mvugo no kubifata neza. Niyo wafata bityo ukabifata neza. Reka dusoreze ahangaha, dusabe Allah atwakirire inshallah. Najim Said.